Belge gelden başkodarın heja 22 Eylül 2024 şemmili Brüksel saat 11 lamede 12 emin uçendina var ojede peşkeş bekendem de mazadi rebe rapoya لا الباکه جبر لهی مال دبن آویده مالن گل مخدور بون لنافچه الباکوانه جبر باران زیده لهی رابو جبر لهی لگونده عمر داغی لهی گلکی بلند بو konteynerin pişti arteja 2020 hatı bu çekirin berbe aveketen her bu amal dibin avedaman art u zevi zarar ekmezin deyten ekibin şaredari ile tahi bakabaten tahliye kirna ahu avekirin Meşadiriş acuan bıdavi bu cuan tevli festivale bun her sal beriya festivala çanda kurtan avnete cuan meşekediriş organize ediken meşa isal bişiyaraj bu azadiya rebera poj perspekra kurtre çari seri hatı bu despeykiren jigerek olaten Avrupa'ya bedahan cuanen kurdu internasyonalist beştari meşe bun meşa cuan antibazde iloneli bajare bile felte bir konferanse ke despeyker bu konferanse de rastya reber turola cuanan hatın ahattın uykaşkiren Pişti konferansı Cuanan dışazde İlon eder Lıqada Hapuk Bonfan Lehev Kombun Derya Meştes bebike Lisarnavi Cuanan Akhavtın Hatekiren Cuanan Guttin Rizgariya Geli Kurt Azadiyari Berapo Jihev Naykut Kiren Eğer em buxazın azad bijindi ve em karibin rebertiyahu azad biken ev yekjin mezikirna berfadan u tekoşine pekane Paşe Cuan buxası 8 kilometreli nava kolanen bajer meşan u balk şanser revşa reberapo u dava azadiyari ya fiziki kiren Yuroja düyeminde meşa Cuanan bajare hame despeke Ravaski ha meşa Cuanan droja siyemin deji bajare Dortmune bu Cuan leverji saatin sibihide Lıqada Hambur Bafen lehev kombu droja çaran de Cuan le bajare esene bun u bıqasi 20 kilometre meşya Lemberi her cüre provokasyonan Cuan birexistini tevgeriyan o kayandın bajare dispurke pişti meşe Cuanan bıdaxuyane ke meşa xwa bıdavi kiren peyam u daxwazin Cuanan zelal bun u guten işkenceye konu hali imralete kiren edi hemu kesen ku dava azadiye diken dike hedef jibu em davili ve pergale binin o azadiya rebere xwemisu ger biken eme her tem bu meşen o eme bigirjin tekoşine Dure Cuanan bu konveyn vasaytan berexwe da Suudiye festivala çanda kurta navnetevi ali bajare Frankfurt'e diketina qade de Cuan bu joşeke mezin hatun peşvasi kire Kürdistan, faşistler, Yunanistan, Cuanana Partiya ve Kebu Demokrasiya gelen tem parti de çarşıya kampanyayı dışişleri teybet tekoşnek ve heybet bu finale turnuvaya futbolya Gülistan dokuya hatın navçaya Cizriye Şırnakı Cuanan de çarşıya kampanyayı del navçaya Silupya yereze çalakili darxısın parlamenteradan partiya Şırnakı Nevroz Uysal Aslan Mehmezeki İrmez u hevşardarin Silupya tevli bernamaya Cuanan bu Cuanan serisi beheli navenda çandı hünereye Ayşe Şane ya şaredariya Silupya'ya hatın cemhev u behevre taşte xwarın pişre jbuku balibik şin sertecdar edici Reber Abdullah Öcalan neviselmi hatın xwendin unun xandin Cuan pişre derbasi parka Ahmet Kayabun liverji klam hatın gutin Cuanan behevre stranen saaten xweş derbas kirin Qasede ragihan çete hatine kuştun daxuyane navenda ragihandan ay qasede u hayede encam operasyonu mersaleşkeriya giresipi nedeji baregi arteşat dagir kerde yalı gunde tirvaziye leşkereki arteşat dagir ker hatiye kuştun her du operasyonun cudayen mersaleşkeriya min biçeli bakure min biçede şeş çete hatine kuştun u deji pirin darbune lavende eşkerekir ku hezer mersaleşkeriya min biçe çarvaseten leşkeri u kamera keşfe ya herari be bandor kiriye Çek Cebelxane u telefoneke Berikan deste serkirine pişti operasyonu hezer metzeleşkeri bi selameti ve geriyane navende xwe Destanek li çayên Kurdistanê xwînda evîn
Rojnavan sterk andok لسر شهیدا لهنگ خویندا اوی نویسک نویسی و دبیجه بر پرسیاریا میلیتانیا آپوی تفگریا و لغیر زانه تکوشین بلند کرد. خویندا اوین سلما آکسو سال 1988 لناوچه آمد بیسمیله نوا مالباته که ولاد پاریس هات دنیای و مزن بو. سلما مینا هر کرده که ولاد پاریس و برومت مزن بو و لنرخین خودی درکت و سال 2009 ده بر خودات چاین آزاد و تفلی رفین گری لابو. پشت کدام که لقادا با کرما در باسی باشور کردستان بو و پروردین لشکری به هی بهتر زانا بو. خویندا وکی گرله که پروفیسیونل و هم به تجربه به باکور کردستان و گریا قادا غرزانه لواره مزگین و آرژینان دخواست بده سر شوپا فرماندار مزن و میناوان ناسنامه جنا آزاد تمثیل بکه ده تکوشنل غرزانه ده برخودانا دیروکی آوان هوالان هر تم جخوره کره آرمانش و برحی که سفربری لدیج داگیر کران تکوشین کر خویندا به برپرسیاریا میلیتانیا آپوی تفگریا و لغرزانه تکوشین بلند کر آلا سرکفتن و برخودان مینا گلک لهنگ نمر هاته نفس خوی داوی شهر گرو تبلی نوا کاروان نمرین کردستانه بو. Necdet Öztürk gut heket iştek var seremen girtige berpsiyare Necdet Öztürk le girtige evlehiya bilanta Kırşehir'e girtiye Öztürk bir ya telefon ile gel malbata xoya diloke di آخفی Öztürk ben pekina mafan ele girtige de qavmen malbata xora ragan tu des şankir ko evlehiya canevan nemaye Öztürk haftayek bereji bir ya malbata xora ragan tu bu ko girtiyan le dici ben pekina mafan des biçalakya denk derxistine u berskirna duruşmayan kiriye ve haftayeci da zane ko evlehiya canevan nemaye Öztürk bir ya malbata xwani zaman ko heketiş tekneğini var serevi berprsiyar girtige he nişanda u gut ez de şandikim ko heketiş teklevi girtige var seremen berprsiyar girtige he buxaya tu insana qabul nakin bila haya cehebe tevku ceze müebbete giran kirili min hatiye birinci wazarete dade meclis destura bengeyin gelek mafan jibo min nasnake le ez nikarim jivan mafan süde ver bikirim. Polisan bi sermala rojnameger Rabia ön verdi girtin polisin Türk şeveden taxa kışlayan avçacöle mergege vere bi sermala nuçegihana jinnisi Rabia ön verdi girtin. Polisan bi saatanlı mala ve legerin kirin kelu pelen male giş tevliyev kirin. Polisan bahane aley persineke dozgeriye bi sermale de girt. Rabia jibernel male bu nehat bin çavkirin le biqasi hatim bun derbare ve de biryara bin çavkir neheye. لکرکوکی جنکی هات کشتن چافگانیک جی پلیسان باجارو کو دومز آکر کراگان شوابوری لطاخا واحد حزیران آدی که و باشوری کرکوکی لسر پرسکری کازارو کاندن آبرا دو جیران آنده پیوچون درکتیه چافگانیان دیار کر کو ده انجام ده جنک بچکی هات بیرین دار کرن پشتی کوراکرا نخوشخانه جیان خوش دستا هر وازارو که جی بکری بیرین دار بویه هات گوتن پشتی بویره پلیس گیش نجیه بویره جبو گرتنا ایشکار دست بلی پرسینه هات یکرن میرگه شیخا ده هدف دولت ترکا داگیر کرده میرگه شیخا یانجی ولایت شیخ جهه که پیروز و دیدیرو که ده بوی جهه برخودان جواک ازدیان ناویندا میرگه شیخ لاله شاه نورانیه Osmaniyan gelek car erişi ve derekiriye. İroji evci her piroz ezdiyan de hedef devlet Türkiye dagir kerdiye. Didiru kedeji Mir Hasan bege de sini de set sala 16 hande mire mirgeha desiniya bu. Haya daviya set sala 19 han ev herem parastiye. Navinda mirge helaleş bu ji duho ke haya deşta nino valid ali edici jihera masoran ahevlere haya derdora avaze zap digere navaxwe. Miro kor Mir Muhammed Revandizi sala 1800 hande erişi mirgeha şeza dike zede 25,000 ezidiyan devara cejna çumayede dukuje. Erişim paşede هفتی هزار ازیدیان دکوژه لالش پیروزی دشوتینه میره روان دزی کو میره کتیه که سورانه لدردورا گنده خطار او گنده دردورا و گل خریستیانان و نیزی 15,000 ازیدیان دکوژه بقاسی 10,000 ازیدیجی تینه رواندن و دبن میرگه ها سوران پشت سالن دو درج ازدیجار گدن و دیگرن و لمیرگه ها شیخه و لالشی بجیه دبن ناوین دا ولایت شیخان
esivin û bêdareye bêdarê navên da babê şêxe ev erdnîgarî weke deşta nînova tên azkirin çayê jî kontrola tevaya deşta nînova dike dewleta Tirkiye dagirker êrişî ve herêmê dike û ji behdînanê heya Bamernê li aliyê din jî kanî masî şeladîze û beşeke mezin ji gundên van herêman dagir kiriye dorpêçkirina garê jî tewatiya dorpêçkirina Lalêşa Nûranî piştî ku artêşa Tirkiye dagirker li beşika bicih bû aliyê başûr û garê ve Lalêş û Welat Şêx hatine dorpêçkirin dewleta Tirkiye dagirker mîrgeha şêxan kiriye armanc û dixwaze dagir bike di vê civaka êzdî bi giştî mîrgeha şêxan û Lalêşa Nûranî xwedî derbikeve. Di êrişa İsraîl û Beyrûtê de herî heşt kes jiyana xwe ji destan û nêz 69 kes birîndar bûn. Êrişa İsraîlê li taxên qelebalix ên başûrê Beyrûtê di saetê ku mirov ji kar derdiketibûn û zarok ji dibistanê vedegeriyan pêk hat. Çavkanên ewlekerî ku ji Reutersê re axivîn û ragihandin ku di êrişê de yek ji fermandarên Hizbullahê İbrahîm Akil jî miriye. Çavkariyan diyar kir ku ew İbrahîm Akil dema bi yekîniyê Ridwan re hevdîtin dikir hatiye kuştin. Ajansa nûçan a Tasnîm ê Îranê jî nûçeyê derbarê kuştina alîkarê fermandarê Hêza Qudsê ya artêşa peswanên şoreşkeriyê Îranê derewand. Netewên Yekbûyî bertek nîşanî teqandina amûrên ragihandinê da Konseya Ewlekariya Netewên Yekbûyî piştî teqandina amûrên ragihandin û bêtêlên yên ayêdî Hizbullahê bi daxwaza Cezayirê civînek pêkanî. Komîserê Paya Bilind ê Mafê Mirovan a Netewên Yekbûyî neye Netewên Yekbûyî Volker Türk di civîrê de axivî got tundiya belavkirina terorê ya di nava sivîlan de sûceke şer e. Volker diyar kir ku qaydeyên şerê hene û bank kir ku têkildarê bûyerê lê pirsîneke serbixwe û zelal were dest pê kirin. Beriya civînê berdevke sekreterê giştiya Netewên Yekbûyî jî bank li aliyan kir ku helwesteke zêde nerm nîşan bidin. Êrişa li Beyrûtê jî di nav de em ji rêgeşiya li herêmê Rûdayê bifikarin. Em bank li hemû aliyan dikin ku dawiyê li rêgeşiyê bînin. Divê herkes helwesteke nerm nîşan bide. Ser Balyosê Netewên Yekbûyî İsraîlê danan jî çepemeniyê re axivî got niyeta ma tuneye ku em li Lübnanê bi Hizbullahê re şer bikin lêbelê em nikarin bi vî awayî jî berdewam bikin. Hewcehê ya welatiyên İsraîlê bi parastinê heye. Li Sri Lankayê hilbijartinên serokkomariyê dest pê kirin tevî ku Sri Lanka hewdide xwe ji krîza aboriya di sala 2022 de Rûdayê rizgar bike jî gelek welatî dixwazin vê serdema dijwar li dû xwe bihêlin û dawiyê li polîtikayên hikûmetê bînin. Bi saeta herêmî di heftan de li paytexta Kolombiyê û derdora wê gelek ji bo dengdanê diçin ser sindoqan û rêzên dirêj çêbûne. Têpayîn ku encamên hilbijartinên roja yekşemê werin eşkerekirin ger tu navzê ji bendava ji sedî pêncî derbas nebin wê tercîhên duyem û siyem bikevin dewrê û wê navzê tê serkeftî werê diyar kirin. Derê godan jemen û çên saat 11 pêşkêşkirin ana xatir ve dembaş.